Lišmanje je nevaren parazit, ki ga iz živali, ker domuje na človeka, prenašajo peščene muhe ali po domače vinske mušice. Žuželka, še najbolj podobna manjšemu komarju, je samo prenašalec parazita, ki povzroča huda bolezenska stanja. Opasna je za čoveka, znači glodari i psi su samo rezervari, ne umiru od toga, a za čoveka je opasna naročito kod male dece i kod starijih koji nemaju dobro razvijeni ili već imaju loš imunni sistem. Kod njih može da dođe do razvoja jednog od oblika ovog oboljenja. Bolezen lahko udari na dva načina, zahrbtnejši je napad na notranje organe, milejšo obliko pa predstavljajo razjede na koži. Gre za resno in nevarno bolezen. Klinični znaki, ki se pa začnejo, so pa vročica, mrzlica, utrujenost in glavobol. Potem temu sledi povečana jetra, povečana vranca, anemija, padec splošne odpornosti, temu sledi potem okužba s tuberkulozo, z drugimi bakterijami in brez zdravljenja tu je skoraj 95% smrtnost. Bolezen pri nas še ni bila zaznana, a strokovnjaki so si enotni, da je to le še vprašanje časa. Zbog tog globalnog otopljavanja njihova populacija se polako širi na sever, tako da već danas imate, verovatno je pokrivena većina Slovenije, to ćemo još uvijek saznati, ne znamo još uvijek, ali došlo je već do južnih delova Nemačke. Nevarno bolezen so letos odkrili v Dalmaciji pri kar 20 ljudeh. Pred dnevi so v okviru testiranj naši strokovnjaki v Umagu naleteli na okuženo podgano. Zanimalo nas je, kakšna verjetnost obstaja za okužbo. Po posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 700 slučajeva godišnje se prijavi. Međutim, po našim procenama i po procenama stručnjaka koji se bave uopšte lešmaniozom u Mediteranu, da imate otprilike 1:1. To znači da nekih 70.000 ljudi bude u kontaktu sa lajšmanijom u Mediteranu, odnosno u Evropi, svake godine. In zaščitni ukrepi. V prvi vrsti moramo poskrbeti za zatiranje glodavcev, ki so glavni vir okužb. Drugi korak pa predstavljajo zaščitne mreže proti insektom, ki so najbolj aktivni med človekovim spanjem.